Ensino básico central bidawa kadirhun, halutuir menu merenda escolar nebe mai husi parte relevante sir. Adjunto diretor EBC Bidawa Kadirhung, André Gushimau Hateteng, programa merenda escolar ba terceira fase ninian, dadang ne lau hela mas ke ia escola seluk lalau. Adjunto diretor EBC Bidawa Kadirhung, André Gushimau, hato questão ne bastel quintane ia neknar fating a Kadirhung dili. Kalau nak masih sekolah selesai makanya saya masih aja ni lah ya. Durante kami tu, kami nak koordinasi hobi sesanti sira, kami sih halau kami sahabat. Merenda sekolah lawan sama. Menu rasa kuensa. Menu siapa sini bah makmai. Menu ni kan dia nak pakai rasa. Menu mas baca buat menu si orientasi sini bah mai. Di sekolah halu tuir dete. Halu tuir deh. Nunemos a Filomena Soares, sanesan cozinheira hatutang, cada lorong ida sira tem dala rua, ba estudante ensino básico e no mos ba estudante ensino filial. Kami lorong ida kami tem dala rua, jadi kedeksan kami tem SMP sira, media kami tem kaliba SD sira. Atau SD SMP sira sira ada dersan 9.40 ya SMP sira dersan. Ya lorai dia jam 2.15. Bosok. Mana yang hirmat teh? Nah, ami teh ini ami naik 5 mate. Ami naik 5 teh ini biasa. Jacinta Siqueira, Estel News.